hustisya, ba't ako lang nahihirapan? Another one. Oh, hell no! Ayos na ang buto-buto. Yahoo! Yeah! Yo! Linggo! Punta daw tayo ngayon sa Kaikanan Falls. Yan. Sa mga madropa. Yan. Bibili tayo ng 1.5 Coke. Shoutout sa dalawa. Sa nagkaganda ang dilag. Yan. Yan, punta daw tayo sa Kaikanan. Yan. Yeah, let's do this. Yuyu. Galaki no. Guraga. Good. Yeah. Yawa ko ng wine. Oh, hell no! Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? Like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh.
guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's Mga take pupunta dito mga repakol, masyadong madulas yung daan yan. Tignan lang natin yan, mga lumot. Yan, lumot yan. Pupunta dito sa Kaikanan Falls. Oy! Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Yan mga tropa natin, yan. Si Bob, Kawad Bon, Kawad Darby, Kawaki, Uncle Joe! Yan, si Allen. Shoutouts daw kay Ito na natin tatapusin ang ating vlog ngayong linggo na to. Yan. Kaya gaya ni Dags,